U zadnjih godinu i pol svjedoci smo prave male invazije kineskih proizvođača na hrvatsko tržište automobila. Ruku na srce, kineski automobili su se prodavali kod nas i prije, međutim ta priča je bila poprilično neozbiljna i obično je završavala nakon prvog prodajnog kontingenta vozila jer nije bilo niti prave postprodajne podrške, niti servisa. Sad situacija se u ovih zadnjih godinu dana poprilično promijenila. Postoji popriličan broj zastupništva prodajnih po cijeloj Hrvatskoj, a širi se i servisna mreža, tako da ta kompletna priča izgleda dosta ozbiljnije. Jedan od tih brendova je i Geely, koji je na našem tržištu startao sa 2 modela, a ovaj mjesec bi trebao doći i treći. Mi ćemo danas pogledati malo model Coolray. Zašto? Zato jer smatram da je on vrlo zanimljiv upravo na našem tržištu, jer se bori za svoje mjesto unutar najkompetitivnijeg segmenta, dakle unutar segmenta malih gradskih SUV vozila. Osim toga, automobil ima jaki motor, 172 konjske snage, oprema, kak se ono fakultativno veli, mu ispada kroz prozor i sve to nudi za poprilično atraktivnu cijenu. Ovo je model sa srednjim paketom opreme. Taj srednji paket opreme možemo shvatiti poprilično uvjetno, zato jer najjači paket opreme za razliku od ovog ima samo još jednu posebnu boju, lavender, koja iskreno meni baš i nije neka sreća, i ima drugačiji dizajn naplataka. Dakle, naplaci su isto 18 cola kao i na ovom modelu, međutim drugog su oblika. Oprema u ovom autu je praktički pa neviđena u ovom segmentu. Dakle, imamo automatski mjenjač, motor ima 172 konja, u pitanju je 1,5 litran turbo benzinac, imate panoramski krov, sjedala i obloge vrata su od eko kože, grijana su prednja sjedala, grijana su zadnja sjedala, grijan je volan. Osim toga imate automatsko otvaranje prtljažnika. Dakle, velim, nema čega nema. Tu još moramo ubrojiti i dvobojnu karoseriju, a isto tako moramo ubrojiti i sve moderne sigurnosne sustave. Dakle, u ovom paketu opreme auto košta 26.270 eura, dok je u onom prije navedenom višem paketu cijena nešto viša, 27.770 eura. Postoji i niži paket opreme u kojem ćete ostati prikraćeni za neke, pa slobodno ih možemo nazvati sitnice. Dakle, u njemu imate samo ručno pokretanje vozačkog sjedala, nemate zadnji spoiler, nemate otvaranje prtljažnika pomoću struje, nemate dosta ovih sustava, dakle kao što su prepoznavanje znakova, adaptivni tempomat, automatsko kočenje i tome slično. Ali zadržali su se i materijali u unutrašnjosti, grijana su i dalje i prednja zadnja sjedala, motor, mjenjač, sve je isto, imate i panoramu. Dakle, i taj paket nije loš, a tu cijena starta od 24.270 eura. Sad, ako se malo pozabavimo prvo vanjskim dizajnom automobila, ja bi taj nekakav izričaj u oblikovanju nazvao mladenački agresivnim. Dakle, ako pogledamo prednji dio automobila, vidite da su tu pretežno oštre linije, imamo veliki branik koji se jako ističe, naročito dok je auto u ovakvoj bijeloj boji. Imamo tu sad nekakve elemente koji daju dodatni kontrast automobilu, dakle, ovi crveni obrubi. Isto tako imamo dolje lip koji ima crveni obrub i napravljen je u teksturi koja je nekakva imitacija karbona. Sad, da li se to svima dopada ili ne dopada, da li mi je možda malo previše, nek se lako presudi po sebi. Velim, auto je poprilično mladenački složen. Bočna linija automobila mi se jako dopada, naročito je dobro ispao u ovoj kombinaciji kad je donji dio automobila bijeli, a kontrastni crni krov. Imate tamne 18-inčne naplatke. Dopada mi se to da prozori nisu premali i velim, sve skupa ima nekakvu skladnu formu, nije ništa pretjerano. Sad, došli smo polako do zadnjeg dijela koji je po meni najagresivnije dizajniran. Definitivno ne možemo reći da je decentan. Dakle, imamo gore na krovu veliki spoiler koji isto ima tu nekakvu teksturu fake karbona. Imamo vrlo trendy zadnja svjetla koja su spojena na sredini i dolje imamo veliki difuzor koji je još dodatno naglašen sa ovim crvenim detaljima. I ono što vam svima upadne u oči odmah su 4 ispušne cijevi, 2 sa svake strane. Ovo su pravi auspusi, ne nekakvi samo fake ukrasi. Dakle, zaista imamo 4 auspuha. Velim,
taj element isto jako daje na dinamičnosti i agresivnosti zadnjeg dijela. I dok ga gledate ovako od iza, rekli bi da auto ima bratu 300 konja. Srećom, dovoljno je motoriziran i ovakav kakav je, tako da ovi dijelovi nisu tu samo za ukras, nego stvarno sve to skupa djeluje jedna zgodna cjelina koja će se prvenstveno, barem po mojem mišljenju, dopasti nešto mlađoj publici. Ako se malo vratimo na bočni dio, posvetit ćemo malo pažnje, dakle, kotačima i gumama. Prva stvar, ono što mi se dopada, da se nije štedilo na kočionom sustavu, dakle i iza Geely ima diskove, što je za tu snagu koju ima zaista i potrebno i bilo bi pomalo smiješno da su iza bubanj kočnice. Vidite da su i čeljusti obojene u crveno. Felge su, znači, u nekakvom trendy dizajnu, također su tamne, dobro izgledaju, znači daju lijepi kontrast. E sad, ono što sam primijetio, gume su dimenzija 215, 55, 18. Dakle, 18 solne felge imamo na ovako relativno malom automobilu. Srećom imaju dovoljno visoki profil od 55, tako da će se auto sigurno lakše voziti po različitim gradskim neravninama, rupama i šahtovima. Međutim, ono što sam primijetio, da Geely za prvu ugradnju koristi gume nekakvog proizvođača Gitti, za kojeg ja do sad čuo nisam. Dakle, nekakvim googlanjem sam našao da Gitti spada u prvih 10 proizvođača guma na svijetu, dakle u pitanju je proizvođač iz Kine, i da se te gume nalaze i u slobodnoj prodaji na tržištu Europske unije, Velike Britanije i tako dalje. Doduše, po nekakvim testovima spadaju u nekakvu srednju klasu, ali donji segment srednje klase. Pohvalno je to da ove gume nisu nekakva luda, rijetka dimenzija, ima u ponudi guma različitih proizvođača. Računajte da ćete za jednu gumu premium proizvođača platiti nekih 150 eura. Doduše ima i nekakvih lijevih firmi kod kojih gume koštaju 60-70 eura komad, međutim, s obzirom na snagu automobila i moje mišljenje da guma glavu čuva, nemojte škatariti na gumama. Evo nas sad i kod motora, dakle automobil je pogonjen 1,5 litrnim turbo benzincem, razvija, kao što smo već prije rekli, 172 konjske snage i razvija poprilično visokih 290 Nm okretnog momenta. S ovim motorom i 7-stupanjskim DCT mjenjačem koji je serijski ugrađen u automobil, auto ubrzava za poprilično impresivnih 7,6 sekundi. Dakle, to je u ovoj klasi vrlo respektabilno vrijeme. Par riječi o motoru. Dakle, može se čuti nekakve informacije da je ovo motor koji se ugrađuje i u Volvo, međutim, to su nekakve babske priče, ta informacija nije točna. Dakle, većina vas vjerojatno zna, za one koji ne znaju, Geely je već duži niz godina vlasnik Volva i istina je da oni zajedno razvijaju motore, dijele neke platforme i tome slično. Međutim, ovaj motor je proizvod Geelyevog brenda Lation, specijaliziranog za pogonske jedinice, i u pitanju je motor sa čistim unutarnjim izgaranjem. Dakle, nemamo nikakve hibridne komponente unutra, niti mild hibrid, niti pravi hibrid. Uparen je sa 7-stupanjskim mjenjačem sa duplom spojkom, što je isto ugodno iznenađenje u ovom autu. O sprezi motora i mjenjača ćemo pričati više dok ćemo se voziti. Međutim, htio bih napomenuti jednu specifičnost, a to su servisni intervali. Naime, servisni intervali ovog motora su 10.000 km. Dakle, u današnje vrijeme tih 10.000 km zvuči poprilično arhaično, s obzirom da smo se kroz godine navikli na servisne intervale od 20, 25 pa i 30.000 km. E sad, nekakvo moje mišljenje je da koliko god je industrija podmazivanja napredovala, koliko god se koriste sve sofisticiranija ulja, dugački intervali izmjene ulja su dugoročno gledano smrt za motor. Dakle, takvi dugi intervali izmjene ulja su se pokazali u mnogim brendovima u kasnoj eksploataciji auta poprilično pogubni. I s te strane ja podržavam da je servisni interval ovako kratak. S druge strane, nemojte misliti da je tu stavljeno nekakvo zastarjelo ulje. Dakle, u pitanju je poprilično egzotična gradacija od 0V20, dostupna doduše i u slobodnoj prodaji. I velim, ulje se mijenja na svaki 10.000 km. Računajte da je prema nekakvim podacima kod nas servis na 10.000 km nekih 200 eura, 10 eura više manje, nemojte me baš točno držati za riječ. Dakle, ukoliko vozite automobil nekih, recimo, 20.000 km godišnje,
I ukoliko želite zadržati garanciju koja traje 4 godine ili 100.000 km što dođe prije, morat ćete voziti auto u servis 2 puta godišnje. Malo sam kopao po internetu, pokušao naći više informacija o ovom motoru i našao sam na neke informacije da je predviđeni rok trajanja ovog motora 350.000 km, što bi zaista bila vrlo respektabilna brojka. Velim, nemojte uzeti zdravo za gotovo, s obzirom da su to informacije do kojih sam došao iz druge, treće ruke. Ali velim, dok vidim taj kratki servisni interval, onda možda stvarno tu i ima nečega. Dakle, velim, s jedne strane ovakvi kratki servisni intervali čuvaju motor, ali s druge strane morate si ukomponirati te redovne servise kod ovlaštenog servisera u nekakvu financijsku konstrukciju u toku eksploatacije automobila. I evo nas na vozačkom mjestu Coolerea. Dakle, kakvi su dojmovi dok sjednete unutra? Pa dojmovi su, iskreno rečeno, poprilično dobri. U stvari, za ovu klasu automobila dojmovi ne da su dobri, dojmovi su odlični. Nemojte zaboraviti da ja ovaj auto sad ne gledam s aspekta nekakvog ljubitelja oldtimera, youngtimera, znači vozila za gušt za vikend, nego gledam s aspekta jednog prosječnog korisnika koji želi solidan auto za svoje novce, modern auto sa modernim sigurnosnim sustavima koji će taj auto koristiti svaki dan. Dakle, auto iznutra djeluje jako dobro. Djeluje moderno, djeluje dinamično i ono što je jako bitno, materijali koji su u autu su puno bolji nego što bi čovjek očekivao, naročito dok se spominju kineski proizvođači, kineska plastika i tome slično. Dakle, što se tiče materijala, sve ono što dodirujete, od volana, od obloga vrata, od ostalih tu obloga, sve je u ili mekanoj gumiranoj plastici ili je u eko koži. E sad, dok pričamo o toj eko koži, neko će možda reći joj fuj eko koža. Situacija je takva da se ovakvi materijali primjenjuju i kod renomiranih proizvođača, europskih proizvođača i da se prava koža ugrađuje tek po narudžbi u vrlo luksuzne modele i za nju se doplaćuje masno. Dakle, i ostali proizvođači koriste eko kožu. Ja tu ne vidim sad nekakav veliki problem po tom pitanju. Ali velim, ostali materijali unutra su koncipirane na taj način da je sve što dodirujete mekano i osjećate se u automobilu vrlo ugodno. Znači, pred vozačem se nalaze dva ekrana. 10-25 inča nam služi kao virtual cockpit koji se nalazi direktno ispred nas i nešto veći ekran od 12 inča se nalazi s desne strane od nas. Ovaj virtual cockpit je poprilično pregledan, vidljiv je na suncu, dakle tu nemam nikakvih zamjerki, ima određene mogućnosti kustomizacije izgleda, dakle možete se ga složiti onako kako vam paše. S desne strane imamo drugi displej koji je nešto veći. Displej je, što se tiče responsivnosti, solidan. Dakle, nije munjevito brz, ali ne mogu reći niti da se tu sad nešto, strašno vuče, da pritisnete tipku pa da treba čekati 100 godina da se nešto desi. Dopada mi se da su u automobilu neke funkcije koje često koristite izvučene van. Volan je super izgleda, lijepa koža je na njemu, perforiranje je na ovom dijelu koji držite. Na krakovima bočnima ima komande za upravljanje telefonom i tempomatom. S druge strane možete podešavati nekakve modove na njemu, možete pojačavati i stišavati muziku. Što se tiče izrade unutra, dakle sve je poprilično čvrsto, nema nekakvih pucketanja, krckanja, niti dok sjedate, niti u vožnji. Dakle, auto je sastavljen vrlo kompaktno i velim, jako sam ugodno iznenađen i svima koji imaju neke predrasude prema automobila kineskih proizvođača preporučujem da prvo dođu pogledati auto, pa onda nek donesu pravo mišljenje, jer lako je govoriti svakakve stvari o automobilima dok ih ne gledate. E sad, da li je sve u autu savršeno? Pa nije. Dakle, koje stvari su, ajmo ih nazvati, problematične? Ukoliko ste naviknuti koristiti Android auto na nekom vašem starom vozilu, tu nema Android auta. Ukoliko koristite iPhone, Apple CarPlay radi savršeno, s tim da napominjem da se Apple CarPlay povezuje sa automobilom preko, dakle, telefon povezujete sa automobilom preko žice, nema bežne konekcije.
A ukoliko imate Android telefon, morate skinuti QD Link aplikaciju za mirroring telefona, koja prema Android Autu radi dosta lošije. Dakle, ponekad je nestabilna, zauzme vam nažalost jedan veći dio ekrana meni, pa se onda slika s telefona projicira na ostatak ekrana, tu se znači malo pomiješaju proporcije i tako dalje. Dakle, nažalost Android Auta nema. Priča se, govorka se da bi se Android Auto mogao pojaviti u Coolereju u nekakvom updateu, ali iskreno ja baš nisam siguran u to. Nemojte zaboraviti da je ovo novi auto na našem tržištu, ali na nekim drugim tržištima se prodaje već više godina. Dakle, poprilično je razvijen i uhodan što se tiče operacijskog sustava i ja osobno sumnjam da će biti tu Android Auta. Dakle, ukoliko koristite Android mobitel, morate shvatiti da ste tu poprilično ograničeni, ajmo to tako reći. Zašto sam toliko dosadan i zašto tupim o tom Android Autu? Pa zato jer automobil u svu ovu opremu koju smo prije nabrajali nema navigacije. I ono što me još smeta kod ove multimedije je izostanak RDS-a. Dakle, vi primate sve radio stanice, ali ne vidite njihove nazive. To sad može biti čak i nekakvo moje cendranje, možete ga shvatiti i tako kao nekakve first world problems, ali mi smo naviknuti ovdje u Europi vidjeti nazive radio stanica. Nekog će to smetati više, nekog će to smetati manje, jednostavno se s tim morate pomiriti. Određeni broj novih vlasnika automobila je u prvih par mjeseci korištenja primijetio da je došlo do deformiranja ovih poklopaca A nosača. Dakle, kompletna unutrašnjost automobila je u crnoj boji. Kod određenog broja korisnika su se ti poklopci A nosača počeli odvajati i s jedne i s druge strane. Da li to radi nekakvog izlaganja suncu, pa velikih vrućina unutra ili nečeg drugog ne znam. U principu trebalo bi se riješiti pod garancijom. Moramo naravno reći još nekoliko riječi o prostoru. Dakle, ovo je auto dugačak 4,38 m. Ja naprijed imam jako puno mjesta, dakle mogu se lijepo namjestiti, pašu mi sjedala, nisu preuska u gornjem dijelu, imam dosta mjesta i u širini za noge. Imam dovoljno mjesta i u širinu što se tiče centralne konzole. Centralna konzola je nešto šira nego što bi čovjek očekivao, ali tako je auto složen da ne zapinjem svaki čas s nogom u nju. Znači ja sam visok 1,87 m i imam isto tako i puno mjesta za glavu, iako auto ima panoramu. Dakle, imam tu još stvarno puno lufta i prostor u ovom autu naprijed je zaista odličan. Sad ćemo vidjeti kakva je situacija iza. Ako je situacija s prostorom na prednjoj klupi dobra, na zadnjoj klupi je, iskreno da velim, još bolja. Dakle, evo, vidite, sjedalo je namješteno prema mojim vozačkim preferencijama. Rekao sam, visok sam 1,87 m i gledajte kako ja sjedem sad u ovom autu. Koliko ima mjesta za noge. Isto tako imam fino mjesta u širinu i dvije osobe mojih gabarita se iza mogu smjestiti stvarno kako spada. Znači, volio bih da i ostali automobili imaju ovako složenu zadnju klupu koja putnike iza pomalo mazi, a ne da ih zapostavlja kao što to često bude slučaj u ostalim automobilima. Dakle, osim što imam poprilično mjesta, unutra je radi panorame fino, lijepo prozračno. Ja imam oba zadnja sica grijana, imam fino tu kontrole ventilacije, kojih često u ovoj klasi uopće nema, i imam jedan USB punjač za mobitel. Imam pretince za odlagati nekakve sitnice, a ono što je još vrlo zanimljivo je da su materijali koji se nalaze iza dobrim dijelom isti kao materijali koji se nalaze naprijed. Znači, pričamo o bočnim oblogama vrata. Često se proizvođači tu pomalo izvlače sa štosevima da zadnja obloga vrata izgleda isto kao i prednja, ali da su materijali lošiji. Dakle, ja tu i dalje imam ovu finu mekani naslon za ruku i materijali tu djeluju vrlo pristojno i dok vi sjednete u ovaj auto možete se lijepo namjestiti. Imate isto tako i centralni naslon za ruke u ovoj razini opreme. U njemu imate i dva držača za čaše i 4 odrasle osobe u ovom automobilu mogu ići na neki dulji put bez ikakvih problema. Sad ćemo još pogledati kakva je situacija s prtljažnikom. Prva stvar kod prtljažnika, dakle nešto totalno netipično za ovaj segment vozila, električno otvaranje prtljažnika.
Što se tiče samog prostora unutra, 330 litara, dakle nekakav prosjek klase. Prtljažnik možete povećati sa obaranjem zadnje klupe u omjeru 60:40. Napominjem da dok preklopite naslone, da nasloni nisu totalno ravni i imate malu uzvisinu, dakle ukoliko stavljate nekakve duže predmete unutra, oni će ići malo prema gore, ali velim, nikakav veliki problem. Materijali u prtljažniku su dobri, znači tu je plastika koju nije problem ako se nešto izgrebe ili ošteti. Imam jedino malu zamjerku na ovu donju oblogu koja mi se čini poprilično tanka, dakle koja mi se čini poprilično osjetljiva i ukoliko bi na nju često stavljali nekakve teže stvari, malo grublje to bacili unutra, ne znam koliko bi dugo izdržala prije nego što se počne polako lomiti. Zgodno je to i isto tako pomalo netipično za današnje automobile, da ispod imate i rezervni kotač, doduše manjih dimenzija, ali opet niste prepušteni vučnoj službi ukoliko vam pukne guma. Evo nas konačno za volanom Coolrea. Dakle, prvo bi se malo dotaknuo onoga što me najviše interesira, a to su motor i mjenjač. 172 konja i 7,6 sekundi do stotke na papiru zvuči poprilično impresivno. Interesiralo me kako će se auto ponašati u vožnji, da li će te performanse i u vožnji biti takve. I mogu vam reći da auto u vožnji zaista pruža utisak snage. Lijepo potegne, 172 konja za nekih 1375 kg praznog automobila su čisto ok. Dobro radi u kombinaciji s ovim DCT mjenjačem i kad stisnete gas kak spada, zaista možete osjetiti da auto jako fino ubrzava, a bome pri ubrzavanju ima i iznenađujući dobar zvuk. Još me jedna stvar jako interesirala, a to je kako će se ovaj mjenjač pokazati u različitim uvjetima vožnje. I mogu vam reći da funkcionira stvarno jako dobro. Znači, fino šalta na višim brzinama, fino prešaltava u nižu, ali isto tako ono što je jako bitno za svakodnevnu vožnju, dobar je i na manevrima, znači kod parkiranja, kretanje je bez problema, bez nekakvih zacukavanja i tome slično. A na višim brzinama stvarno ovoga fino šalta bez nekakvog oklijevanja prevelikog. Velim, jako dobra sprega su ovaj motor i mjenjač. Općenito vas auto dok ga vozite pomalo tjera da ga tiskate, ne da mu baš vadite mast, ajmo to tak reći, ali stvarno vas pomalo tjera da vozite nešto dinamičnije. Dakle, ja sam stvarno tu ugodno iznenađen i auto opravdava sve one brojke koje ima na papiru i u praktičnoj primjeni. S obzirom na karakter auta, možda čak bi bilo i dobro da imate nekakve tu pedalice za ručno mijenjanje, ali velim, dobro je ovako jer se auto stvarno dobro ponaša i u automatskom načinu rada. E sad, malo ćemo se dodirnuti potrošnje, koja je na ovom autu na papiru isto odlična. Dakle, navodi se kombinirani ciklus da auto troši 5,6 litara, međutim, moram biti iskren i reći da su to bajke, odnosno da su to vjerojatno nekakve vrijednosti koje su postignute u ne znam kakvim laboratorijskim savršenim uvjetima, jer tu potrošnju nećete ostvariti. Dakle, realna potrošnja automobila u nekakvoj kombiniranoj vožnji nekakvim normalnim ritmom iznosi tu negdje 7,5 do 8 litara. Nekakvo ganjanje po gradu bi možda čak došlo i preko 10 litara. Nekome će se ta potrošnja činiti poprilično visoka jer smo naviknuti na dosta niže brojke kod nekih drugih modela automobila, ali gledajte, ovaj auto nema nikakvu hibridnu tehnologiju, dakle nemate nikakav cruising, coasting na konstantnoj brzini koji bi doprinosio nižoj potrošnji, a isto tako nemate nikakve tehnologije kao što su recimo gašenje 2 cilindra u vožnji i tak dalje. S te strane bi mogli reći da je ovo nekakav motor stare škole, ajmo ga tako nazvati. I stvarno ne može se sad očekivati od njega da troši nekakve cifre 4 litre, 5 litara, jer jednostavno ne može ovakav auto ovakvih
znači gabarita i ovakve aerodinamike, znamo da je kod SUV-a aerodinamika nikakva, naročito na većim brzinama, ne možete očekivati nekakve niske brojke. Dakle, 7,5 do 8 litara je po meni za 170 konja čisto ok potrošnja za nekakvu normalnu kombiniranu vožnju. Ovjes, ja bih rekao da spada tu negdje u sredinu klase. Dakle, naprijed imate MacPherson, iza imate Torsion, znači nemamo nikakav multilink tu. I auto se ponaša točno onako kako i očekujete, dakle podešenje na relativnu udobnost i na sigurnost. Iako je na 18-colnim naplacima, ne mogu reći da je nešto neudoban, da jako nabija na neravninama. Tome sigurno doprinose i gume dosta visokog profila. I velim, što se tiče samog ovjesa, automobil je totalno u nekakvim standardima klase. Ne mogu mu naći nikakve minuse, ne mogu mu naći nikakve ekstremne prednosti nad ostalim konkurentima. Ja bih rekao da će prosječni vozač biti jako, jako zadovoljan. Volan je umjetno otežan, ima električni servo naravno, tako da nemate sad ne znam kakvu povratnu informaciju s ceste, ali meni je drago da je nešto teži dok ga se mota, tako da ipak imate nekakav osjećaj da se nešto dešava pod kotačima, a ne da samo vrtite volan u prazno, kako bi se reklo. Moram napomenuti da se u sportskom modu volan malo još dodatno otvrdne, a isto tako i motor i menjač postanu, ajmo to reći, nervozniji malo. Dakle, još dobijete na nekakvoj dinamici i stvarno se pozna recimo razlika između vožnje u sportu i vožnje u komfortu. E sad, kakav bi bio nekakav konačan zaključak ovom automobilu? Pa ja bih rekao da je Coolray jedna alternativa na našem tržištu u ovoj klasi vozila, koja je prije svega namijenjena ljudima koji se ne boje malo eksperimentirati, koji nisu toliko konzervativni kod izbora automobila i spremni su pružiti priliku i markama koje trenutno nisu etablirane na našem tržištu. Ne mogu reći da je ovaj auto ekstremno jeftin. Dakle, ovo nije auto od 15-16 tisuća eura, ali za novce koje plaćate za njega dobijate stvarno jak motor, dobijate jako puno opreme i dok pogledate cijenu iz tog aspekta, onda je jasno da je ovo vrlo, vrlo konkurentan auto. Računajte da automobili etabliranih proizvođača, i to ne samo europskih, nego recimo korejskih pa i japanskih, kad bi ih konfigurirali tako da imaju ovu snagu, ovu opremu, koštaju 5, 6, pa bome i do 10.000 eura više od Coolraya. Dakle, Coolray je s te strane odlična vrijednost za novac i ako se u duljoj eksploataciji pokaže kao pouzdano vozilo, a ja trenutno nemam razloga da velim da to neće biti tako, onda će biti vrlo tražen automobil na našim prostorima. I sad ću ja tu na kraju videa malo filozofirati i reći hejterima da prije nego što pričaju o nekakvom kineskom smeću i bacaju takve komentare, probaju ovaj automobil i sami se uvjere, znači, da li taj automobil leži ili ne leži. A fanboysima bi poručio da Geelyu ipak treba još jedna stepenica, još jedan korak s kojim bi se do kraja približio našem tržištu. Dakle, dok ulazite s novim proizvodom na neko novo tržište, ipak bi se taj proizvod trebao prilagoditi tom tržištu, a ne da se tržište prilagođava njemu. I naravno, za ovakve nove modele, nove brendove, jako bitno da postprodajna podrška bude na nivou i ja se toplo nadam da će to tako i biti, jer onda stvarno Geely ima i svijetlu budućnost na našim prostorima. Evo, toliko od mene u ovom videu. Nadam se da vam se dopalo. Auto je, velim, vrlo zanimljiv i vlada poprilično veliki interes za njega, pa mi je zaista bilo drago da sam ga mogao testirati i da sam vam mogao približiti i dobre i loše strane ovog automobila. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Lijepi pozdrav, bok!